Wara ġurnata twila ta' stennija, d-Dukessa ta' Cambridge, Kate Middleton, weldet tifel. Kien propju kmieni 2 filgħodu meta d-Dukessa ddaħlet fl-isptar St. Mary f'Londra ħalli twellet it-tarbija rjali. U wara id-9:30 ta' filgħaxija tħabbar li 5 sigħat qabel kienet twildet tarbija li kienet tiżen 3.8 kilogrammi. Folam daqsa ta' nies inġabru quddiem l-isptar St. Mary fejn laqet bil-ferħ din l-aħbar. L-eċitament, speċjalment fost dawk li jħobbu jsegwu l-familja rjali, kompla jiżdied matul il-ġurnata kollha. Dan kien jidher mill-ewwel b'ċolma kbira ta' nies li nġabru barra l-isptar u quddiem il-palazz ta' Buckingham. Matul il-jum bdew isiru diversi mħatri jekk it-tarbija rjali kienet se tkun tifel jew inkella tifla. Issa li sar magħruf li huwa tifel, l-imħatri llum bdew dwar se jkun l-isem li ser jingħata. Fost l-ismijiet li qed jissemmew hemm George, James u Henry. Dalgħodu Kruta One News mar Buġibba fejn tkellem ma' xi turisti mir-Renju Unit dwar ir-reazzjoni tagħhom dwar dan il-wil ġdid fil-familja rjali. I think it's wonderful. We've been looking forward to it arriving, and it's arrived safely and it's healthy, and we're just thrilled. I'm happy for the royal baby. Something traditional. I think Like- George. Oh, what was the other one we said last night? Edward. Edward, yeah. Yes. If I could name it, I would name it Henry. More burden for the British taxpayers. When was it born? Yesterday. I didn't even know. Wara li għajnejn id-dinja kienu kollha fuq it-twelid il-ġdid tat-tarbija rjali, issa jonqos biss li naqtaw il-kurżita u nkunu nafu se jkun l-isem tat-tifel li ismu ħajkun it-tielet fil-lista tal-eredi għat-tron Ingliż.